مالباتên koçberên Efrînê û malbatên Kurd ên li bajarê Reqqa û Tebqayê ji ber êrişên çeteyên hikûmeta Demkî yên girêdayê dewleta Tirk a dagirker ve berê xwe dan kantona Cizîrê. Koçber li stadyoma şehîdên Duwazdeh a Darê ji gelê Qamişlo ve tê pêşwazî kirin û li cihên bi ewletên veguhestin. Koçberan bi dilekî bişewat êşa xwe anîn ziman û banga dawîkirina pêla koçberiyê kirin. از نزانم یعنی بس از کلم تو گوتنو ببیم انه في دولتي عالمي هف دولتي دبن عم حقوق الانسان عم حقوق الطفل عم بركديه في ملتي كونينا يعني كونينا في شعبي خير دادم رينان يعني حتى كام كي هرن يعني نكا قوم شجع ام نزانن يعني عجب ام بمينن ام دارين ام كده هرن ام سوجه چنه ام سوجه في زمانينه جبو ام كردن جبو ام يعني ام كرمانجن خدا ام كرمانج دانا يعني خدا ام دان نه انه في زمانه مش کسی دزی و مبریه نه اساسه ما چانده ما ام کردن Koçberan banga hemû cîhanê kirin ku li dijî van kiryarên derheqê Kurdan de bisekinin. يعني أري أم دبين فرنسا ولا أمريكا ولا دار يعني وكو قلتني ملاتا كردة دستي غروت كاس بيا صار تعبيتا دوليك مولي نوخة أمي أنا بكن هم تشتاكتنا يعني بروستي دنگی مش ملتی کرد را گه و هر انسانک دبی از کردم یعنی بس اگر که یک بون چه ببر یعنی حتی قچاق و ملتایی که تم بشرده و وازارکنا و قچکنا و لیدان و کشتن کل سر ملتی کرد چه ببر یعنی بس حتی قچاق و ملتایی که تم تشرد ببر Ji dema hatina hikûmeta Dimkî li ser desthilatê û di her carê de êriş li ser gelê Kurd pêktên. Ev jî dibe cara çaremîn ku bi taybet gelê Efrîna dagirkirî koçber dibin, bêyî ku dewletê navneteweyî tu destekan bide.